आज सटरडे स्पेशल वीकेंड रे बाहरी भवान सर मोर गोटे कोणार्क ट्रिप रे देखा स्टे ट्यून विथ अस को जगह हाँ जैब अच्छी बहुत बहुत यहाँ मत बेगुनिया बेगुनिया आजिकल गाड़ी चलाया बेले एत रिस्क हो गला रोड रे अपोजिट आसुवा कहन पछुले सेटा दिया काली अच्छी आसीन सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते बड़ा बड़ा वीडियो नहीं हम ना कौन तो सही कथा कह टर्निंग अच्छी ये टर्निंग रिस्क रिस्क जावाक पड़े गाड़ी चले बहुत अच्छे यहाँ हूँ आम निज गाँव को रास्ता गोटे अच्छे वीडियो साराटा छक ये डाण पटे अच्छे रास्ता ये गले बालिकपुर छुट्टी आप डायरेक्ट मेरीन ड्राइव जोटा कोणार्क पुरी हाँ कोणार्क पुरी जा बाटे गोटे छक आप बाहर से बालिकपुर छक तार 2 किलोमीटर पूर्व गोटे मंदिर पड़ो बालिकपुर मंदिर जो मैंने जावाक चाहते एपटे बहुत अल्प समय डायरेक्टली कोणार्क न जावार जदि थी डायरेक्ट बालिकपुर पुरी जापर डायरेक्ट गोपुर से पशि पड़े भी हम हाँ गोप रास्ताटा टे ये अच्छी हम्स हम्स अच्छी टाइम भी वेस्ट हम से यहाँ पाख हम यहाँ पाख हम
ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ବାଲିଘାଇରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମିଲ୍କ ମୁର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ। ଏଇଟା ମିଲ୍କ ମୁର ପୁରା କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ରେ ବି ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ତଥାପି ମୁଁ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ହେଇଯିବ 2012 ମସିହାରୁ ଖୋଲା ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 8-9 ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟା। ଆସିବ କି କହୁଛି କିଏ ଜାଣିବ? କ୍ଷୀରଟା ଭଲ ନାହାନ୍ତି ପୋଛି ଦିଅଟି ମିରଟା। ଏପଟେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିନେରୀ ଦେଖିବାଟା ମଜା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିରଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ମଇଁଷି ଦେଖିବେ। ମଇଁଷି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରାଡିଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ମାନେ ରାଡିଏସନ୍ ଅଧିକ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଏବେ ଗରମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖରାରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଧଳା ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଧଳାରେ ଥଣ୍ଡାଟା ଲାଗିବ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଗରମ କରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଡ୍ରେସ୍ ତ ବି ଧଳାରେ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ଖରାଦିନେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି, କୋଣାର୍କଠାରୁ ଆଉ ଅଛି 5 କିଲୋମିଟର। ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ବି କହିବା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ କ'ଣ? ଜୁଣେଇ। ଜୁଣେଇରୁ ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଧେ କୋଣାର୍କ। ଏଇଟା 2.5 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ପଦ୍ମ ଫୁଟିନି। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟପେଜ। କୋଣାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଣେଇ। ଧାନ କଳ ବି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଧାନ କଳ। ଧାନ କଳ, ଧାନ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ। କେତେ ସବୁ ଶଗଡ଼ ଏସବୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବିରଳ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଣେଇ ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଆଉ 2.5 କିଲୋମିଟର ଲାଗିବ କୋଣାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ରୋଡ଼ ଅଛି, ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପୂଜା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କୋଉଠି ପାରିବ? ବାଲିକପେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ାରୁ କୋଣାର୍କ ଭିତରେ 5ଟା ରୁଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ବେଗୁନିଆ ଛକ ଯାଇପାରିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଶିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଟଳାଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଶିକି, ସବୁ ଡାହାଣ ପଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାରଡ଼ା ଛକ ଯାଇପାରିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଶିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦଶବାଟିଆ ଛକ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୁଣେଇ ଛକରୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ଜୁଣେଇ ଛକ।
प्रसिद्ध बोफालो बाहु गछ देखि आपण माने गेस करि पारुथिबे आमे वर्तमान कोणार्क पाखापाखि मोर बहुत स्टूडेंट अछंती आपण सारे विश्वास कर झाऊ कोन समान जानना मुझे भी गोटे डेजर्ट प्लान ना एग्जांपल दला मुझे काजरीना कौन ना झाऊ से झाऊ कौन बोले तो ओडिया कहले बुझु इंग्लिश कहले बुझु कोउतरे बुझे तार हिंदी ना कौन मुझे जाननी झाऊ कौन जानना सीबीएसई रो इंग्लिश पिला प्राय तो ओडिया कौन जानले हां काजरीना आटली जाने कथा ना झाऊ बाम पटिका होजी कोणार्क नाट्य मंडप वर्तमान डिसेंबर 25 बजे रेडी डिसेंबर 25 नवंबर 25 बजे रेडी है डिसेंबर 1 और 5 यस 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 भगवती महाविद्यालय कोणार्क कॉलेज ये गोटे विशालकाय होम्स माँ भगवती मंदिर यूटू मात्र अल्प बाट यहाँ द्वितीय नंबर विराट बड़ होम्स हाँ यूठू आउ काकटपुर 22 किलोमीटर कोणार्क 2 किलोमीटर कोणार्क हेगला कोणार्क 2 किलोमीटर देखाई कोणार्क मार्केट 2 किलोमीटर तुमको देखिनी केते कोणार्क को नहीं गोटे ये भी अच्छी कौन अच्छी कोणार्क तो नामचंडी को नहीं गोटे कलापाड़ आक्रमण करते 8 किलोमीटर आम रामचंडी जाइए आपको से रूटा भी देखी टेम्पल कोणार्क वेलकम बहुत डेभलप हो गलानी बैंक फैंक हो गलानी एक्चुअली कोणार्क बहुत पैसा आसी फेरी जाऊँ काम हो पारू शुणा मिलूँ जे बोधे दलीय गोष्ठी गंडगोल जो कौन हम दल भितर गंडगोल ये देखिपे सुदूर आमर सूर्य मंदिर 1200 ख्रीष्टाब्द निर्माण होता लांगुला नरसिंह द्वारा जो छोट बड़े आसे यूट्यूब मम्मी मत देखी दे कोणार्क मंदिर से कलार कहानी कहे कोणार्क उत्कलिया मान कारीगरी निपुणता कोणार्क सूर्य मंदिर में परिप्रकाशित हुए लोक सेवा करने बहुत गुड़ा NS notified area वर्तमान आम कोणार्क जो कोणार्क संग्रहालय बोले आर्कियोलॉजिकल पर्यटन कार्यालय टूरिज्म ऑफिस रंगमंच जोड़ा रंगमंच अति सुंदर भाव में सजई हो जाए डिसेम्बर 1 ରୁ 5 भितर कोणार्क फेस्टिवल समस्त आसवा अनुरोध रहा आसतु एवं मन खोली उपभोग उत्कलीय कला संस्कृति चंद्रभागा 4 किलोमीटर ओनली गोटे रोड अच्छी कोणार्क मंदिर जा कौन हो कोणार्क मंदिर आम तो जापर कौन हो समय ना आड़े जा
सीधा देखा सर टे ହଁ ये रोडटा हूँ काकड़ କାକଡ଼ ଆମେ एक्चुअली ଡାହାଣ ପଟକୁ କଟିଲେ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦେଇ ବା ଇଏ ଉତ୍ତମ କାରିଗର ବାଲିଘାଇ ଦେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ। ୟେସ୍ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ବାସ୍ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କୋଣାର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଣାର୍କରୁ ଅଭିମୁଖେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅଭିମୁଖେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦୃଶ୍ୟଟା ଅତି ମନୋରମ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏଇଟା ଏ ଛକଟା ହେଉଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଛକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରିଜ୍। ଆଜି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ। ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଏବେ ୟୁଜ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ହେଇଗଲାଣି। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ରୋଡ଼ଟା ଅଧା ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇଦେଲା ଅଛି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଶୀତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାଉଡ୍ ତା ସହିତ ଚାରିପଟେ ଆମର ଝାଉଁବଣ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର?
ଯେତେ ଥର ଯା କ'ଣ ଯମୁନା ଯେତେ ଥର ଯା ଗଙ୍ଗା ଥରେ ଯିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବୁ ରଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଆ ଡେଗ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଦେଇକି ପଳେଆ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ପଳେଆ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳେ नील समुद्र स्टार्ट हो कौट कहले सर चंद्रभागा चंद्रभागार जाऊे टुवर्ड्स पुरी अब तो पुरी हम पहुँच पारे कोणार पुरी मेरा जब कहे पुरी पलैया जगन्नाथ मंदिर पहुँच पारे नहीं भावुले पुरी जमा दिया तो भावुले पुरी जमा दिया पलैया कि पलैया चलना पलैया किसी नहीं हेलमेट आणनु अरे जगह जगह चल चल जगह अच्छे अगर ये उठे आगे अच्छे अच्छे किसी ना इको रिट्रीट जगह नहीं चलना गोटा एक्चुअली मेन रोडटा रामचंद्र पहुँच जाऊँ लोक ये रही जाए गहली अच्छे बाली 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 देखी बाली देखी बहुत लेट है तो स्वीटी रो जाटा ना आगे जाटा आगे 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 रौन ये रही एन बुलूल बुलूले बुलू थी गाड़ी तो बाली ना ये चलছে मन चपल हबल थी नहीं ओदा प्राय तो बाली धोई पड़ो हाँ यहाँ मसा नहीं हम हाँ नियो पूरा मु अच्छी पेली पछर ओल्ल पड़ी कि रखिया गुड़ी शुआ कहीं एबे देखंतु आमे आसी पहुँच जाइछु
ସମୁଦ୍ରର ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବିରଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୋଧହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କିଛି ମାନେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏଠି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟତଃ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ରାତି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଏଇ ସିନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ନୁହଁ, କାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜି ଶନିବାର, କାଲି ରବିବାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଢେଉଟାର ଯେଉଁ ସିନ୍, ଏଇଟା ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମାନେ ୟାର ସିନ୍ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିନେସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ଜହ୍ନ ଅଛି, ତାରା ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ବାଲି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନର ଯେଉଁ କିରଣଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଆମେଜିଂ। କଲର୍ ବି ଆସୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦୀପଶିଖା ଟାଇପ୍ର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲୋର୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟନର୍। ଏମାନେ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆସିକି ରହିବେ। ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ଭିଉ ଦେଉଛି ହେଉଛି ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣଟା ପଡ଼ୁଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମସ୍ତ ସବୁଠୁ। ଆପଣ ନାଇଟ୍ ଭିଉଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ଜୁଆର ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଯେ ଜୁଆରର ସ୍ରୋତଟା ଅଧିକା ହେଇଯାଏ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ, ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶେଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶେଷ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମାନେ ଭିଉ କରିପାରୁଥିବେ। Thank you, like, share and subscribe. Thank you so much. Thanks for watching.